kada diasi. Itulah pituah nangai nasihat diri nang dibari. Sahibar sangu iman nangai gasan basyarat diri. Barakat syafaat nang didapatakan, mudahan kita salamatan. Sifat Nabi nang kita amalkan, ya Rasulullah. Siddiq amanah fatana, nang ba untung batuah ba iman, juduh rejeki hidup mati, rahasia sang ilahi, salawat Nabi cahaya hati, sujud tafakur diri. Itulah pituah nangai nasihat diri nang dibari. Sahibar sangu iman nangai gasan basyarat diri. Barakat syafaat nang didapatakan, mudahan kita salamatan. Sifat Nabi nang kita amalkan, ya Rasulullah. Siddiq amanah fatana, tabligh.
mengasihi menyayang orang barataan. Itulah amanah nang dilajariakan, nang ba untung batuah ba iman. Juduh rejeki hidup mati, rahasia